nunas kakak nabi. Nggih solah-solah bahasa. Lagu niki uni sak solah niki berasal lele ate doang selapu. Niki ya tersebut terucap isi lisan. Paham niki ibu? Dan ini ya solah uni no dengan niki amun atin. Kadang dakan sendek nengas selalu senina tu bapak. Lagu atin solah iya wah niki mutiara. Lagu amun sedua solah malik iya is the best niki. Dunia herat mau alhamdulillah. Lagu amun atin susah mau nyaruan dengan susah niki. Mau nyaruan atun dek. Amun sedih atin mau nyaruan mua datun dek. Az-zahir yadullu ala ma huwa fil batin. Apa sarai le atin tu ye tampai le. Ye tampai le mua tak apa saya le atin tu angkat tahu atin dengar. Amun atin dengar no langit je yen bot. Oh cung airun atin ne bocung. Amun atin dengan no hasad nyerimut tu. Dia meliwat dengan berkoek. Mun. Kembali atin ini masalah. Angkat peri atin. Az-zahir mun diara harta diara mele ngajin dek mbe jelang malik boki. Bodon malik. Dan mele lalu ngaji malik. Dia paling susah anu dia paling dengan paling rugi ni hidup di dunia. Ini dunia jelang ailah jalan. Jalan. Rahmatullahi wabarakatuh. Yang direktur hormati dan muliakan Kekandal Mukarram Tuan Guru Zulkarnain Arifin, mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Mukarram Kakanda Tuan Guru Nasrullah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan Tuan Guru Zohdi dan semua Tuan Guru yang hadir, para asatiz, YouTuber, mudah-mudahan kican istiqomah pelunggum sami dalam menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan istiqomah ngaji sampai meninggal dunia insyaallah. Kembali para jamaah hamun ilmu metuntut insyaallah tiang pelunggum sami nggih yen murah rezeki, murah dunia niki. Kaya basen nggih basen ulama niki nggih panjak Allah niki ara empat. Nggih abdun razaqahullahu malan wa ilman. Pertama narak dengan setekican ilmu dan harta. Narak dengan tekican ilmu kanca harta dait wa abdan razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Narak kedua dengan tekican rezeki lagu ndek tekican ilmu. Gisa pertama baru dengan setekican kedua-dua. Dunia dait ilmu dait harta. Lagu jarang dengan sak sugih memben alim. Nggih. Jarang dengan sugih mo alim. Kadang-kadang kican tiang bae niki jelang ke masih ibu-ibu nggih. Mas sugih lalu. Mudah-mudahan sak sugih barak Nabi Sulaiman. Nggih. Tebing ilmu dait harta. Lagu bahasa Nabi Sulaiman layak terketuan insyaallah. Ya Sulaiman, manik Allah Ta'ala, wahai Sulaiman, ikhtara. Nggih coba pilih manik Allah Ta'ala, beriam ilmu atau harta. Maka bahasa Nabi Sulaiman, Rabbi zidni ilma. Ya Allah hica rumba ilmu. Amun ilmu akhir Nabi Sulaiman isi yang sak tekican. Pilih ilmu, maka tekican harta ben. Karena ia syarat dengan sugih niki harus berdua ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Saya milik dunia, tenang hidup di dunia, bahagia dunia harus selalu ngaji, harus berdua ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Saya milik bahagia akhirat ilmu kanca. Wa man arada huma saya milik bahagia sedua-duaan fa'alaihi bil ilm, maka dengan senang harus berilmu. Lagu arak kadang-kadang dengan niki tekican pertama panjak Allah terbagi jari pira baru jari depan. Arak dengan setekican ilmu dait harta. Sakedua narak dengan tekican abdun razaqahullahu ilman
walam yarzuqhu malan. Arak dengan alim doang lagu kadang sakedua niki ndek tekican harta. Susah subhanallah barantan tiang waniki ibu dengan dia arak. Kat pihak pondok susah, kat pihak majlis susah. Nggih. Nah, lagu alhamdulillah lah makin alhamdulillah walaupun susah. Ya pada doang tahu niki kaji tuan guru. Nggih. Pada kakan datang guru Zulkarnain masih barak niki nggih. Beli entah anak niki subhanallah bangun mesa. Tiang masih barak niki. Dinarak dengan tahu agi tuan guru nggih, pian diri majelis pian diri dan seterusnya. Lalu alhamdulillah tertolong ti Allah subhanahu wa taala. Wayo ning kelai kandi nak Prabowo be papu ko ning. Ane nak Prabowo papu gak maulah hati ibu nggih. Lagu jarang dengan hati kican sugih dunia akhirat. Sugih ilmu dait harta. Tak keduaan baru lagu araan masih sabaran niki nggih. Araan dengan satu kican ilmu dait kican harta. Lagu jarang berkumpul sedua-dua. Sakeduan adalah wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Sakeduan arak dengan tekican ilmu walam yarzuqhu malan. Genden tekican harta si Allah Taala. Sakatelun wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Arak sakatelun niki tekican si Allah Subhanahu wa taala malan harta benda doang. Walam yarzuqhu ilma. Lagu sakatelun de entekican ilmu. Sugih hendak lagu denar ilmu. Kira-kira ambil niki ibu. Pertama nonek berduin ilmu, berduin harta. Tentu pertama nak pelek nggih. Lagu jarang pertama. Kedua narak tekican ilmu lagu ndek sugih. Ilmu, arak ilmu, lagu ndek sugih. Akatelun, arak apa nak katelun? Arak harta sugih, lagu ilmu ndek arak. Sakeempat wa abdun lam yarzuqhu Allah taala malan wala ilman. Sakeempat sedua-dua ande arak ia paling rugi ni. Ilmu ande arak, harta ande arak. Mele ngaji ndek ben jelang malik boki. Bodun malik. Dan mele lalu ngaji malik. Dia paling susah anu ia paling dengan paling rugi ni hidup le dunia. Ini dunia jelang ailah jalan. Nah, mombe paling solahan pertama. Lagu jarang berdait pertama tekican rezeki dait Lagu umut ni tekican pertama paling den kedua tahu ibu tebing ilmu walaupun jak kurang epe. Itu natun dek. Keteluan jak tebing harta doang lagu dinara ilmu. Pilih matun dek. Berduit manak makin. Nggih, berduit harta, lunggum sami luwe harta, lagu monde berduit ilmu jabih. Tatu natun dek. Siapa makin sila. Berduit tanah, bangkat berduit ta. Warisan mutbeng no anak niki apa mutbeng kan? Mutbeng harta. Mano kalau bangkat niki lagu monde jari dengan alim dek berilmu jabih ente jual. Sila yang pen ilmu niki ya datangan harta. Ilmu niki para jamaah ya datangan dunia. Yang pen para jamaah angkat mudah-mudahan. Ande tandek tekican dunia, gih tetap berduit ilmu. Dait endah ilmu niki mbembe tahu dengan sabar ilmu niki yang tetap bahagia. Kabul abar dalam kitab Nasaihul Ibad. Bahasan beliau man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Saya sepesolah atin yang terpesolah zohir insyaAllah ta'ala. Saya pesolah atin yang terpesolah zohir insyaAllah. Mbak kena niki saya ya pesolah atin. Persi atin isi istighfar. Yang pelunggum sami maka Allah ta'ala ya pesolah zahir. Lagu amut pesolah zohir doang. Atin tendit pesolah dengan niki di nini tenang hirup. Di nini bahagia ruang. Di nenek ceria ruan, kembin ate ni bermasalah.
Ya ampun tiang pelungguh bahagia dari sengsara niki, bahagia dari tiang pelungguh susah selapu niki betaon asal dalam ati. Ati tahu orang susah niki. Tahu susah elek mu tato ati. Apa dia susah mu tato ati. Sa susah no ati. Lagu amon ati susah mau nyaruan dengan susah niki. Mau nyaruan atun dek. Amun sedih ati mau nyaruan mu tatun dek. Az-zahir yadullu ala ma huwa fil batin. Apa sarai le ati no ye tampak le mu. Ye tampak le mu apa saya le ati tanu angkat tahu tatin dengar. Amun atin dengar no langit je yen but. Oh, cung ayo natin ne bocung. Amun atin dengan no hasad nyerimut tanu. Dia meliwat dengan bekoek. Mun. Kambe natin ni masalah. Angka periri atit. Az-zahir man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki zahir batinnya, Allah akan memperbaiki zahirnya. Adit barat Nabi Yusuf saat sampian baru. Nabi Yusuf niki salah zahir, salah batin. Makin dua mua doang salah dengan niki. Berdiri senina bapak. Salah mua lagu ati langit. Kira-kira deman merep kancen ni. Ampun setan dulu dia nyari. Ya, ini misal salah jak mua. Lagu mukor sempat tak semama. Dan ini salah unin berjawab. Ya, mai kembe agit mangan mai unin kekuat mangan unin. Entau bet kepeng jandek unin. Kira-kira ande nak mana ni terjawab bapak. Senang ngam ngirup kancen ni. Kadang-kadang dakan sandek nengas selalu senina tu bapak. Lagu atin seolah ya wah niki mutiara. Lagu amun sedua seolah malik ya is the best niki. Dunia akhirat maut alhamdulillah. Nggih. Ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik perhiasan adalah wanita soleh. Ayo haniki, ye jarang dengan ini soleh. Sak bedui ati solah, mun solah. Keboyaan bapak-bapak, lembut ati, ucapan solah. Mbe asal niki ucapan sak solah, mu sak solah niki berasal dari hati yang baik. Nggih, solah tutur kata. Nggih, kakak tunas napi base. Apa unim? La ilaha illallah. Dua jalur mati semamun. Teruk semamun. Ini solah uni. Nunas kakak napi. Nggih solah bahasa. Lagu niki uni sak solah niki berasal lele ate doang selapu. Engan apun in ate tiki tersebut terucap isi lisan. Paham niki ibu? Dan ini ya solah uni noh dengan niki amun atin berak. Untuk ketua si batur mbiam lai julu noh gerah muri un. Lai langka mok tahu julu le. Ini sento di. Ikan be no ati ini berak. Az-zahir yadullu ala ma huwa fil batin. Apa saya nampak niki ye sinate. Barakayen tiang pelungguh tamai jog dalam apa ranu? Termos amun teh je metama anu li. Teh sugul nggih. Amun kopi metama anu kopi sugul. Nah jari napa satu dalam ni ya sugul. Kemben kasar unin senina, kemben kasar unin semamer ni ye masalah ndek masalah biwi natin masalah. Yang mudah-mudahan tekican hati yang lemah lembut. Amin ya rabbal. Budai bija mudah-mudahan jadi anak soleh. Nah niki perbaikilah nggih hati kita, maka Allah akan memperbaiki zahir kita. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala kafahu Allah ma bainahu wa bainan nas. Kedua, man aslaha barang siapa yang memperbaiki ma bainahu wa bainallah antara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
kafallahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki nggih tiang pelunggum hubungan kita sesama manusia. Amun soalah hubungat kanca Allah julu, maka Allah ya pasoalah hubungat kanca manusia. Bareh Allah ya urusan. Lagu amun tiang pelunggum sembayang mutemuri bareh julu je. Ngonek-ngonek lalu telang batur niki. Telang dengan samut kangen niki. Kemben engan sagenggam atin manusia adalah Allah. Kemben apa luit dengan merit. Mungkin tiang pelunggum den masalah hubungat kanca Allah. Nah mudah-mudahan saya tahu perbaiki atin dan perbaiki ibadah. Nggih. Nah sakatalun saya tiang pelunggum sami. Sapa soalah urusan dunia akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala ya tiang pelunggum jaga masalah urusan dunia. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami adin sak solah sak telu niki nggih solah atit solah hubungat kanca Allah taala dalam ibadah sak ketelu adin mudah-mudahan kejar akhirat maka dunia akan datang kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ia ampun berbahasa ulama bahasa Sayyidina Ali, bahasa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu qala ana ashabul amal arba'atu khisalin. Empat pegawaian paling sulit milik manusia niki. Tapi pertama al-afu indal ghadab. Nggih memaafkan orang lain kenyeket gedak. Nah ieu paling susah niki memaafkan orang lain kedeket sak marah nyike sak gedak. Nah ieu sulit tatun dik memaafkan dengan niki ibu. Sulit nggih. Ah, mudah-mudahan saat yang pelunggum sami memaafkan. Lagu sulit niki ibu. Nggih, tiang pelunggum sami lain, tiang pelunggum sami niki begadakan. Ya ken mati uni kena anak buah sian. Kabai suruh ni golamak mayat kau ni. Semeto gara-gara tanah. Nggih, tatun dek. Nah ini sulit niki al-afu indal ghadab. 4 pegawaian paling sulit dalam hidup niki. Nggih memaafkan dengan lain kenyeket dalam keadaan gedek. Wal jud fil usrati. Sakeduan adalah dermawan dalam kesempitan, dalam keadaan sempit. Tiang pelunggum sami bersedekah dengan sugih wajar ibu-ibu. Amur sugih hampir bersedekah wajar dengan luwih kepek. Lagu napi sa sulit niki bersedekah kenyeket sa jelang yang pun be belian pahala dengan bersedekah jelang atau nyekan sugi. Jelang yang penendek tiang pelunggum mati diri am sugi am bersedekah lemak mau mati am lemak de. Lemak sugi mati. Lemak ke sedekah mau ka sugi hunin den bak nendek anti diri am sugi dulu. Engan ni belian pahala bersedekah nyekan jelang. Satu sim bersedekah dengan sugi 1 juta niki belian pahala sida sak bersedekah 100,000. 10,000 sim bersedekah tiang pelunggum sami belian pahala daripada 100 dengan sasugi. Kembek ni ibu ita ni susah lalu peta rezeki. Yang pendakaan 2,000, 1,000, 3,000 sim bersedekah. Sedekahan bayi ibu enggak narak nggih. Takak satu ada si tahun guru. Enggak ada sim bersedekah tahun 2,000 doang. Lagu adik en bayi enggak amba duit nggih. Sedekah bayi ibu nggih dalam keadaan susah. Ketelun adalah wal iffatu fil khalwati. Napi tiang pelunggum sami susah ketelun sulit niki adalah menjaga diri dalam keadaan sendirian. Dalam keadaan mesak-mesak, menjaga kehormatan dalam keadaan sendirian. Atau dalam keadaan berdua, kaca dua, kaca berayat misal susah jaga napi arah niki nggih jaga searan hawa nafsu. Nggih, so susah niki. Menjaga kesucian, menjaga kehormatan dalam keadaan sendiri atau berdua. Amun dengan luwik je tahu tiang pelunggum sami jaga diri ta. Semal si manusia. Amun kaca dua je susah. Nah ia pun mudah-mudahan baik rami dengan maupun kaca dua mesaat niki tetap tiang pelunggum sami tetap ndet bani ya gawe saran dos. Barak Nabi Yusuf dan
Zulaikha. Walaupun dalam keadaan kecendua atau dalam balik ibu tetap Nabi Yusuf berbahasa inni akhafullah. Aku nek bani gaya dosa takut jak Allah. Mudah-mudahan tahu menu bapa-bapa nggih. Ane narap badu misal niki melek tinggi. Nggih, mukacem dua niki misalan apa bahasa bebalu sana. Melek aku kakak oh ni misal ya tetenak berzina tak niki misal. Nauzubillah. Apa bahasa pelinggi? Inni akhafullah. Aku takut jak Allah. Sulit barat niki. Pak Nabi Yusuf kaca Zulaikha waktu bukaan pakaian si Zulaikha niki kaca dua tu dalam balik. Lagu apa bahasa Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Dek bani gak dosa aku takut jak Allah Taala. Nah, mudah-mudahan saya tahu barat niki. Amin ya rabbal. Takut ndak milik tertuji barat niki masih. Lagu mudah-mudahan ni ndak. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan andai nak terjadi niki mudah-mudahan tetap takut jak Allah Taala. Andai kira-kira bapak ni jam 2 atau dalam balik bapak kecil beraya. Nggih benar dengar saya ni narak. Kira-kira mau tiang pelunggum sami terbuka bar Nabi Yusuf. Mau tetenak amisan. Tetenak am kembe berhubungan. Kira-kira bau matahan atau ndek? Kira-kira ane nak bar Nabi Yusuf. Kacen dua tu dalam balik kanca Zulaikha ni nak dengar. Terbukaan kelambi Nabi Yusuf. Lagu apa bahasa Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Aku takut jakal Allah. Kira-kira taut kena mana nyekat satu uji. Kecedua ni kita taut kena mana kira-kira. Wah, dia mah tahu ada sida jangan. Para jamaah sadaya yang hormati yang penting kanggo dengan berdua-dua. Sida ibu-ibu menarak bijam nina tu mameng kabing berdua-dua, kabing terjauh jak kembembe. Dengan sulit dengan jaga kesucian dalam keadaan kancen dua. Amun kancen dua mesti setan ketel. Nggih? Oh mungkin tiang pulunggum jama-jama dia mem terjauh gorengan. Isi apa amarano? Misalnya menantum ibu-ibu mete gorengan ni tante beli ni le semparuh dia. Beli gorengan no aji 10.000 balik 5 orang nek tahu. Terus mo ina une nagju anu ari kau kalau santai une nalu bejau nalu une. Mencelat yang pulunggum sami bebeng ni. Nah niki para jamaah bahaya niki zaman makin niki nggih. Menjaga kesucian tiang pulunggum sami dalam keadaan sendiri. Mesa-mesa. Kedua niki sulit yang penting kanggo dengan ina mama berdua-dua. Mudah-mudahan. Lagu pelinggim sami sulit dan badai ayat. Arti yang masih ndik tahu badai. Lagu mudah-mudahan. Ndik tahu. Lagu mudah-mudahan keselamatan. Bija jarit. Ndik enja ide makin watawat saya milik bapak-bapak menteri ruang kepada Nabi Yusuf apa. Ayo buka baru sana. Nggih, senina doang halal masih din waktu buka-buka. Malam Jumat din waktu buka. Ini bukan diri yang kelelah kai. Tahu bija jarit ni bahaya. Seri lemak niki seri belik tantangan niki. Saran bija jarit niki nggih. Yang penibu-ibu engkah baik yang pelungguh beng anak jarim niki sugul berdoa namun man halal. Nggih, yang peluit terjadi mungkin dengan nggih ngana kilik luar nih nikah. Kembe niki lantaran ibu, bapak niki den peduli jok anak. Saterakhir waqulul haq liman yakhafu nggih ayyarju. Sakeempat adalah tiang pelunggum sami aqulul haq mengatakan yang hak itu adalah hak liman yakhafu ayyarju bagi dengan saat yang pelunggum sami kita harapkan kebaikannya. Artin susah tiang pelunggum sami sakeempat apa paling berat niki tiang pelungguh mengatakan yang baik nggih kepada orang yang kita butuhkan. Mbek kena niki dengan niki tetap pentanjat lagu det bani tegur nah amun gawe pegawai salah takut kambing kah tebe. Lagu tiang pelunggum sami qulil haq walau kana murra.
Tersurut mengatakan sejujurnya walaupun pahit akibat. Apa-apa akibat. Dan walaupun dengan senubit kepeng. Lagu amun dek yang pelunggum jalani perintah Allah. Amun maksiat lain. Adik tahu kena dek. Amun tetena. Dia semel dek. Nia je apapunin harus kapati. Dengan idang be kepeng. Dia kanggu amun dia tetena kawet lengit. Kembek na pemdek tahu kena dek. Adik dik semal uni. Dan ia tatandai semal. Jadi namun pegawai ni tetenak pegawai gawe salenge, maka berembe-rembe jasa dengan harus kena dek. Amun dia tetenak gawe solah jak tiang pulungguh jelas niki. Gih lagu amun lengek ya lagar jari langgar perintah Allah Subhanahu wa taala harus tahu tolaan kena dek. Paham niki ibu? Jadi empat paling sengke ni dalam hidup niki pertama adalah gitu yang pelunggum sami al-afu indal ghadab. Maka berusaha makin memaafkan dengan lain walaupun masih gedek, masih dendam. Gitu tetap maafkan. Wan tiang pelunggum sami anu jaga lah ibu-ibu. Gitu wam sehingga apa anda jaga dem tebing sehingga kepeng dem tebing. Menani giliran nia nyinggak jo kita atau tebing atau ndek ada gemas onen. Ni lain dan bek ni ganggu para niki. Amon paden tam ni peletan sida peletan ni paden dan pelet jari. Gihiaran dengan tenak dengan pelit. Paham ibu? Mudah-mudahan jari dengan sa pemaaf, sakadun mudah-mudahan jari dengan sa pemurah, sakatelun mudah-mudahan tiang pelunggum sami tahu jaga diri walaupun dalam keadaan mesame. Keempat adalah mengatakan sejujurnya walaupun pahit akibat. Yang pelunggum sami mudah-mudahan katakan yang sebenarnya walaupun pahit akibat. Walaupun tiap temari isi dengan niki samut tegur lagu niki adalah untuk kebaikan. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Mau segera niki atur ibu-ibu, mudah-mudahan pelunggum sehat walafiat panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki tiang pelunggum sami, mudah-mudahan istiqomah niki lumbar ngaji bimbing tak pengajian, mudah-mudahan tetap hadir. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.